سلام فتواتم كبران تغتتلتي انقعنا بزمدب بدحان مصاهم انا اللي ما عند مدبنا دما اما حبرو ميديا ازيو معزرب تعواتاتن تكسات حبريتاتاتن حيزلكم قريبا لكم نزي channel سبسكرايب زيغوركم حدش فاميلتات لكم سبسكرايب بمقار شحن من الايان نزي فيديو دما نبزح سمنتان كباصح لايك بمقار جمرو نغطلنا مدنا حوات يوهانا نجا اكتيفيستي عاوزي سلام عليكم سلح امورا سماي عمي من اختيالي نعلم نقرلي عبرني افريكا سلام فينو بدلي كلنا بيسرلي سلح امورا سماي سلح امورا سماي عبي من اختيالي نعلم نقرلي بولو أبز قربا معلتات أما أكلاي دوب إيرتران تقراين أمونغو من إسيات ناي محزنت قطم كعس أغري تخايدو نيرو قطم دحر مززامو صبر زينان سراويت إيرترا بعنفت عفر تانكتات كم زدالو تحبيلو له بخالقز منقت عباي بريطانيان إيرترا ناي مقشامت انقطا خمزوز يقلس علوم دحر دقايق هنفتشو إينان كاب تقراي موطع فتيمي حسبون نايد حالة فتحتت كتو عيد قمن عنا ذركبو نقر يلن مرخ خاب أبز بهالارتفشال صوتاون أي عاتون ازي عناو أكايدا قبو كم زي كون ناقلت كيم يلن باتي مقدي خن كيدين انتيلوم جن كم دلام يقبرو ذبالو ليتنال جنرال تهدس وردائم بتخال اقاز وهاب قال ودب حوحات للجنرال تهدس وردا سلطانهم بسلام كركبو ذات انقلو زينا هنا اللهم عبز دردر زينا بسفحيو كنريو اينام مختل عبون برقون بشوعات نبرن افنيا بيتا منقست نبر اتو عدارقاتشو صقيم عما جمرتا معلتات مستي بيتا منقست قربت كم دنبرو دنقرالو حجقن يقولو تقامنا يد حج دولو منقست بلسقنا تخوانا عبا سودان عبز تخير اخيبا خمتساتفة قليط لهم حزبين عين التعشو دقهم اللو مسانا دقنا اللو امساهم حدينا تفلنا يرنان أنا سكاعد ينيري زتحت حزة التراوي وحاس نسوي نزل أقوى من الأخوني صبونا براينا نيرنا حجين نمودات هيكبر لنا عملا اتزنا برا فقرنا سبنا خصم كهيد كون عدو خلاينا نمتنيرنا دارتين كوزينا خصم تخرجنا نسوهم لأن خان عدو خلانا نمتنيرنا نعينا نمتنيرنا سلام كمين يخم دحنا ديخم أنا إجابيري مسجن دحني ياو لو تقرأي تصبغ نفاسي نفس الله خواص مراخا إيرترا غير إيرترا ناب تقرأي تصبغ نفاس تصبغ ورتاتي سمع له تقرأي عدنا كلاي قويتاونا يبدلان مجمريا تبدلنا عندنا حزين بدلن قويتاون خخعسنا ينايتو ناي مجمريا تبدلنا يو تصبغ نفاسات تصبغ ورتاتي سمع له مو ياو لهزب تقرأي كنوع يصحيو تصبغ يصحيو يا أخلو تبدل كلمة حزل تبدلوا بمنقسي تيبا يا أخلو حزقن صبوق ورتاتي لسمع اللهم صولت ولدنا قد تسميعس صبوق نقرني تريو اللغة مفتمع حمراو ميديا أنا وانا الرقاقي تأيي اللغو قانا خالوت نقرات ونك قدسل يوم خالوت نقرات ونك قدسل يوم حرر بالبلسقنا حرر ولا تاسمرت دوس سامراوي تبع المرعات حرر ولي የትግራይን ህዝብ መሰረታዊ ፍላጎት ኮልኩሎ ጉሮሮውን ይዞ በሚያስጨንቅበት ግንቦት 24 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት ያገዛዙን የስሙላ ምርጫና የህዝባችን የህልውና ትግል ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክቶ ከአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ የተሰጠ መግለጫ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ የጎላ ድርሻ ያለው የአማራ ህዝብ በየዘመናቱ የተነሱን ውጫዊ ጠላቶች በመፋለምና ድል በማድረግ የኢትዮጵያን ብዝሃነት እንዳላከበረና እንዳላነበረ ሀገርን ከነልዩ ልዩ ጌጦቿ እንዳላቆመ ሁሉ የውጭ ጠላት ከውስጥ ወደረኞች ጋር በመቀናጀት በከፈተበት የግማሽ ምዕት ዓመት በላይ ስነ ልቦናና የአካል ጦርነት ህልውናው አደጋ ላይ መውደቁ ይታወቃል። በተለይም ካለፉት 3 ዓመታት ወዲህ ይፋዊ የዘር ማጥፋት ጦርነት በአብይ አህመድና ቡድኑ ታውጆበት ጠላቱን በመመከት አስደናቂ ታሪክ በመጻፍ ላይ ነው።
በመንግስትነት ስም ስልጣን የተቆናጠጠው የቀውስና የእልቂት አገዛዝ በህዝብ ድጋፍ ያገኘውን ቅቡልነት በክደት አሽቀንጥሮ ከጣለ በኋላ በምርጫ ስም ስልጣኑን ለማራዘም ሲንደፋደፍ መቆየቱም እንዲሁ ይታወቃል። መላው አማራና የኦሮሞ ህዝብ አገዛዙ በፈጠረው ጦርነት በሚቃጠሉበት በዚህ ወቅት የትግራይን ህዝብ መሰረታዊ ፍላጎት ኮልኩሎ ጉሮሮውን ይዞ በሚያስጨንቅበት የሲዳማ፣ ቤኒሻንጉልና ጉሙዝ፣ አፋርና ጋምቤላ እንዲሁም ሌሎች ኢትዮጵያዊ ወገኖች ታፍነው በሚሰቃዩበት በዚህ ወቅት ምርጫን ለማድረግ አይደለም ለማሰብ በማይቻልበት ሁኔታ የምርጫ ግርግር በመጀመር ህዝቡንና ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ለማደናገር ሞክሯል። ይህንንም በመረዳት ድርጅታችን የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ መጋቢት 6 ቀን 2018 ዓ.ም በብልጽግና የደም ድግስ ላይ የማይናወጽ አቋም ያለው መሆኑን ከማሳወቁም ባሻገር አገዛዙ ተጨማሪ የእልቂት ዘመንን የሚያዋልድበት ፖለቲካዊ ክንውን እንዳይኖር የተደራጀ ስራ ሲሰራ ቆይቷል። በዚህም መላው ህዝብ በነቂስ በመውጣት ምርጫ የሚባል ነገር እንደሌለ ከምርጫ በፊት ያገዛዙ ሰራዊት በህዝብ ላይ የከፈተውን ወረራና የዘር ማጥፋት ጦርነት እንዲያቆም ጠይቋል። በርካታ ፓርቲዎች፣ የፓርቲ አመራሮች፣ የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት ተቋማትም ተመሳሳይ አቋም ወስደዋል። በተለያዩ ቦታዎች ይደረጉ የነበሩ የምርጫ አስፈጻሚዎች፣ የታዛቢዎች፣ የምርጫ ቦርድ ሰዎች ከምርጫ ጋር የተያዙ እንቅስቃሴዎችና የምርጫ ቁሳቁሶች እንቅስቃሴም መካሄድ ሳይችል ቀርቷል። ይህ ይሳካ ዘንድም ድርጅታችን አፋብን የአብይ አህመድ አገዛዝ ይህንን የስሙላ ምርጫ ለማካሄድ የፈለገው ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሳይሆን በህዝባችን ላይ ለሚፈጸመው የጅምላ ጭፍጨፋና ማፈናቀል የመግደያ ሰርቲፊኬት ለማግኘት መሆኑን በዚህ የደም ድግስ ላይ የሚሳተፉ አካላት ሁሉ ከአገዛዙ ጋር እኩል ተጠያቂ እንደሆኑና ንቅናቄያችንም አስፈላጊውን እርምጃ እንደሚወስድ አስቀድሞ ማሳወቁ ትልቅ አስተዋጽኦ ነበር። ለዚህ የንቅናቄያችን ጥሪ ከአማራ ህዝብ፣ ከመላው የኢትዮጵያ ህዝብ፣ ከጸረ አምባገነን ኃይሎችና ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ያገኘነው ድጋፍ እጅግ ከፍተኛና አበረታች ሆኖ አግኝተነዋል። ይህ ለትግላችን የታየው አጋርነት አገዛዙ በብቸኝነት ተገሎ ለመውደቅ መቃረቡን የሚያሳይ ትልቅ ማሳያ ነው። ዛሬ ላይ አገዛዙን ምርጫ ተጠቅሞ ለማግኘት ያለመውን የመግደያ ሰርቲፊኬትና ዓለም አቀፍ ቅቡልነት በህዝባችንና በሰራዊታችን ብርቱ ተጋድሎ የመግደያ ሰርቲፊኬቱን ቀዳደን የፈለገውን ፍቃድ እንዳያገኝ ማድረጋችንን በሙሉ ልብና በኩራት ለህዝባችን እናበስራለን። ሰበር ዜና ተሻዓተ አባላት ዝሓዘ ናይ ፋኖ ላዕለዋይ አመራርሓ ምስ ሰራዊት ትግራይ ንምርኻብ ናብ ከተማ መኾነ ከም ዝተንቀሳቐሰ ተፈሊጡ ሎሚ ካብ ከተማ መኾነ ዝበፅሕና ሰበር ሓበሬታ ኣሎ ብዝርዝር ክንምለሶ ኢና። ኣብ ከባቢታት ውሎ ዝተኻየደ ሓያል ውግእ ስዕቡ መበል 53 ክፍለ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተደምሰሰን ካብ ተኸባቢ ትወፅኡ ዘለዉ ፀብፃባት ኣመልኪቶም ዝርዝር ሓበሬታ ሒዝና መፂና ኣለና ተፀበዩና። ኣብ ደቡብ ትግራይ ከተማ ኮረም ኣብ መንጎ ሓልታት ፀጥታ ትግራይን ፌደራል መንግስቲ ብዘጋጠመ ጎንፂ ጉድኣት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝበፅሐ ተፈሊጡላ ክንምለሶ ኢና። ደቡብ ትግራይን ዓፋርን ኣብ መንጎ ዕጡቃትን ምልሻን ናይ ተኩስ ልውውጥ ከም ዝተገበረ እውን ተፈሊጡሎም ሎሚ ካብ ደቡብ ዓፋር ዝበፅሐና ሰበር ዜና እውን ኣለና እዚ እውን እናባኹም ክነብሎ ኢና። ትግራይ ናብ አዲስ አበባ ዝግበር ዘሎ ናይ መናእሰይ ፍልሰት ኣዝዩ እንዳወሰኸ ከም ዝኸደም ይንገር ኣሎ። ተወሰኸ ሓበሬታ ሒዝና መፂና ኣለና ተፀበዩና። ሱክበል መሬትካ ረክብ የብሉካ ዘሎ ሱክበል ህዝብካ ይበተን የብሉና ዘሎ ሱክበል ሕድሪ ስዋኣትካ ከይትዝክር ስዋኣትካ ኮንቲ እዮም እንዳውም ዝክረ ሰማዕታት ከይትገብር የብሉና ዘሎ ብጣዕሚ ጨከናት እዮም። ህዝቢ ትግራይ ተንበርከኽ ባህልኻ ቋንቋኻ መሬትካ ከይትሓትት ብልፅግና መፍትሒ ኣካልካ እዩ። ብልፅግና ጆኖሳይድ እናፈፀመ መፍትሒ ክበካ እዩ ዝብሉና ዘለዉ ስለዚ ዝገብርዎ ዕንቅፋት ከምቲ ዝተሻገርናዮ ብዝበለፀ ክንሻገሮ ኢና ብዝበለፀ ድማ ክንዕወት ኢና። እዚ ዓወት እዚ ድማ ኣብ ውሽጥና ስጡም ጥንካረ ስጡም ዓቕሚ ምፍጣር ከድልየና እዩ። ስለዚ ነቶም ቀፃሊ ስራሕትኩም ተዳለዉ ነዚ ክሳብ ሕዚ ዝገበርኩሞ ስራሕቲ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ እዩ ዘቐኒየኒ
ዘለዓለማዊ ክብሪ ንስዋዕትና ትግራይ ትስዕር